Sada da pređemo i na pitanja slušalaca. Slušateljka iz Sutomora postavila je 2 pitanja. Prvo glasi, kaže da posti srijedu i petak i sva 4 poste i pita da li se može pričestiti na Lučindan. U svakom slučaju postoji to pravilo patrijarh Pavle naš koji je ovako strog što se tiče posta i crkvenih kanona, a to pominje ljudi koji žive hrišćanskim životom poslije srijedu i petak i sve postove u godini mogu da se pričeste na svakoj liturgiji, znači na sam Lučindan. Sad tu ne može čovjek, to nije nekakva garancija ulaznica da automatski ima pristup pričešću, znači mora čovjek malo da pored tog preduslova, tog osnovnog i ovo drugo što možda i ne zna sveštenik, da preispituje malo savjest svoju, da se vidi kako stoji on sa Bogom, sa grijehovima svojim, da se sa tim suoči, taj dio i tek posle sa pokajanjem da sa osjećajem svoje grešnosti, a i osjećajem svetinje koje uzima u sebe da tako pristupi. Naravno najbolje bi bilo ko čovjek ima nedoumicu, a tamo gdje živi u parohiji ili koga se ispovjeda, da pita toga sveštenika ili monaha ili episkopa, onda neće imati tih nedoumica.